Danas ćemo analizirati jednu revolucionarnu teoriju o vremenu. Ovo me zanima, mislim, o ovome sam razmišljao u posljednje vreme. Meni je rođendan u decembru i malo je sranje kad ti je rođendan u decembru jer moraš da čekaš celu godinu da ti se opet desi rođendan. Znači ja sad kad budem slavio rođendan, ja ću morati da čekam celu godinu da opet slavim rođendan. Čekaj, ako ti je rođendan u decembru, onda čekaš 12 meseci. Ako ti je rođendan u junu, jul, avgust, to je to laganica. Znači 2 meseca čekaš i opet rođendan. Kapiram, to je to. Buraz, meni je to nerealno. Ja sam to skapirao, brate, koji smor kad zapravo slaviš u decembru. Ja mislim da je čovjek upravo shvatio da godine ima 365 dana. Što je najgore, pustim isto ovo moje ženi koja je također rođena u decembru i njoj ovo deluje potpuno logično. Napišite i vi dole u komentarima kada ste vi rođeni i da li vi morate čekati godinu dana na svoj rođendan ili kod vas to ide isto brže.